Monika Maširević, rođena 1971. godine. Završila je učiteljski fakultet na smeru za razrednu nastavu. Više od 20 godina radi kao bibliotekar u Gradskoj biblioteci u Novom Sadu. Veliki je zaljubljenik u indijsku kulturu i svega što potiče sa tla Indije. Od detinjstva vrlo posvećeno proučava sve što je u vezi sa Indijom. Na prvom mestu religiju, arhitekturu, književnost, filozofiju i muziku. U Indiji je do sada bila 8 puta. Odnedavno svoj avanturistički duh usmerila je na putovanje isključivo u Indiju radi istraživanja novih predela u kojima još nije bila. Putuje uvek sama, a svoje iskustva i zapažanja deli sa srpskom publikom kroz javne nastupe i predavanja, shvatajući ovaj poziv kao deo svoje životne misije, približavanje indijske kulture i duhovnosti srpskoj čitalačkoj publici i auditorijumu. U mnogim gradovima Srbije održala je brojna predavanja i večeri indijske kulture na kojima je, uz slajdove i fotografije iz lične kolekcije, publici predstavila ovu daleku i egzotičnu zemlju koja u mnogim segmentima nosi prefiks multi. Teme i naslovi njenih putopisno-dokumentarnih predavanja su sledeći: U Braminom gradu, Vodič kroz Puškar, Svetske religije, hinduizam, Život u indijskim ašramima, Put u Radžastan, Silazak reke Gange, Vodič kroz Indiju, Drevni indijski hramovi i njihova gradnja, Vodič kroz hodočašće, Rečju i slikom kroz Radžastan. Amaterski se bavi fotografijom. Imala je više samostalnih izložbi u Novom Sadu, Beogradu, Somboru, Subotici i Srbobranu. Inspirisana kapijama i vratima koje je fotografski zabeležila u Indiji, kao filozofijom reinkarnacije u martu 2017. godine, pažnju je privukla izložbom fotografija i performansom pod nazivom The Doors of India u novosadskoj kafe galeriji Frida. Dnevničke zapise sa putovanja po Indiji do sada je objavljivala u omladinskom časopisu Pokret, koji je izlazi u Somboru, te u bibliotečkom časopisu Mozaik. Članci su joj izlazili i u dnevnoj štampi. Danas u Dnevniku, Novosadskom, Reporteru. Beleške i zapažanja sa svog 6. po redu odlaska u Indiju zabeležila je u putopisnom romanu Preživeću, avanture s hodočašća u Indiji, kroz koju upoznaje čitaoce sa neobičnim svetom indijskih verovanja, kao i u svim poteškoćama koje je doživjela dok je hodočastila. Ova putopisna knjiga je njeno prvo književno ostvarenje sa kojim se predstavila srpskoj publici i stekla brojne čitaoce zainteresovane za kulturu Indije. Osim pisanja i bavljenja fotografijom, Monika posjeduje još jedan hobi – oslikavanje stakala i keramike. U više navrata svoje eksponate je izlagala u mnogim gradovima Srbije. Povodom obiležavanja Svetskog dana poezije u Gradskoj biblioteci u Novom Sadu, priredila je izložbu dekorativnih flaša sa poezijom indijskih pesnika ispisanim na hindiju. Ima svoj atelje u kome stvara više od 1 decenije. Udata je, majka sina Nikole. Živi i radi u Novom Sadu. Za više informacija o aktivnostima koje organizuje, posetite www.monikamaširević.com. Knjiga sadrži 55 priča koje su hronološki napisane sledeći podužni hodočasnički put na koji se autorka otisnula u novembru 2016. godine. Vodeći dnevničke beleške o mestima koje je posetila, kao i unutrašnjim previranjima kroz koje je prolazila dok je hodočastila, po povratku u Srbiju svoje zapise Maširevićeva je prenela u putopisni roman Preživeću. Putujući gradovima Indije, Rišikeš, Haridvar, Delhi, Varanasi, Puškar, Matura, Džajpur, Hampi, Monika Maširević
doživljava niz situacija koje su ponekad zastrašujuće, neprijatne, naporne. Vrlo slikovito, autorka opisuje sve napore kojima se izlagala: spavanje na mermernom podu metroa u Delhiju, kupanje u javnom toaletu u Bombaju, višednevno putovanje vozu bez hrane, kao i penjanje u hramove do kojih vodi trnovit i kamenit put. Sve te poteškoće doprinele su da autorka dosegne svoj unutrašnji mir, da se izbori sa svojim egom, da preispita svoje granice i mogućnosti izdržljivosti, kao i da dođe do određenih duhovnih spoznaja. Knjiga predstavlja zavodljiv osvrt na ličnu transformaciju i poziva vas na čarobno upoznavanje samog sebe. Osim što vas podstiče na duboko razmišljanje o sopstvenom putu, ovo štivo vas upoznaje sa ljudima, kulturom i predelima indijskog podkontinenta. Nakon pređenog puta od 9000 km unutar Indije za svega mesec dana, autorka se vraća u rodnu Srbiju, osnažena novom unutrašnjom snagom koja je pokreće na nove životne izazove. Čitajući ovu knjigu, pre svega nasmejaćete se, jer autorka se potrudila da vrlo duhovito opiše situacije i mesta kroz koja je prolazila. Upoznaćete se sa neistraženim i teško dostupnim mestima Indije. Osjetit ćete svu šarolikost, sirovu lepotu i duhovnost koja je svojstvena ovoj drevnoj azijskoj civilizaciji. Pomeni i opisi putovanja nalaze se već u prvim epovima. Najstarije umetničko delo putopisne književnosti je Odiseja. Putopisna književnost je značajna sa literarnog, ali sa kulturno-istorijskog stanovišta. Ona deluje didaktičko-pedagoški time što prenosi geografska znanja, što uči kako se posmatraju predeli ljudi, često to čini humoristički ili satirički. Pisana u prvom licu ili u obliku pisama, putopisna književnost je otvorila put subjektivnom viđenju sveta. Putovanje nije samo spoljašnje kretanje, ono se reflektuje i na ličnost putnika. Često postaje unutrašnje, jer čovjek putujući upoznaje i otkriva dotad nepoznate predele sopstvene duše. Putnik nije isti na početku i na kraju putovanja. U zavisnosti od dara, unutrašnje potrebe i intenziteta doživljaja na putovanju, taj putnik ponekad postane putopisac. Ovaj putopis nastao je iz Monikine potrebe da sa čitaocem podeli ljubav prema jednoj zemlji, da mu približi tu zemlju, ali da postakne i ohrabri čitaoca da preduzme neko svoje putovanje za koje nije imao smelosti. Za uspješnost ove namere neophodan je ispisateljski dar, a Monika ga nesumnjivo ima. Ona je preživela hodočašće, ali ga i duboko proživala, i tako je nastala ova knjiga. Od putnika hodočasnika ona je postala putopisac. Reći ću nekoliko reči o ovom putopisu, mada neki smatraju da u njemu ima elemenata koji ga čine i putopisnim romanom. Ovo je izrazito subjektivan putopis, čak toliko da mi u početku zasmetalo pretjerano prisustvo ega autorke, ne samo što izrazito subjektivno doživljava put i voljenu zemlju Indiju, već se previše bavi svojom ličnošću i proživljavanjem svega onoga što joj se na putu dešava. Međutim, upravo to je kvalitet ovog putopisa, ta brutalna iskrenost. Isto tako Monika nijednom trenutku ne veliča svoju ličnost, niti pomišlja da sebi dao reol hodočasnice svetice visoko uzdignute nad zemaljskim stvarima, već priznaje sebi i nama da je pre svega još uvek čovek sa svojim malim i velikim mukama i životnim problemima. Slika Indije koju daje, iako subjektivna, nije idealizovana. Ona je pre svega šarena, puna kolorita, jakih mirisa i ukusa. I pored sve duhovnosti koju Indija pruža, ta je slika veoma čulna. Iako traži Indiju koja nije od ovoga sveta, ipak očima srednjoevropejke autorka vidi neke itekako materijalne pojave i detalje, kao što su krađa cvetnog aranžmana, duhovni koji ne pitajući očitava skuplju molitvu, izlet sobe u hotelu, pacaju u trpezariji i ne zostavlja ono što bi moglo da naruši savršenu sliku Indije. Međutim, za nju je Indija savršena upravo takva kakva jeste. Heterogena, neobična, prepuna kontrasta, mistična, topla, šarena. Nema previše zemljopisa u ovom putopisu, previše podataka koji bi zamodili današnjih čitaoca. Ovo nije Bedeker, vodič za putnike koji planiraju slično putovanje, kojim je potreban savet i preporuka od onih koji imaju veliko iskustvo u poznavanju te čudesne zemlje. Nema ni previše mitologije, niti objašnjavanja religijskih pojmova hinduizma i drugih religija sa kojima se susreće, kao ni udizanje neke religije mimo drugih religija.
Nema niti neprimetnog, a kamoli otvorenog nametanja svojih religioznih pogleda. Možemo reći da je delo otporno na sve one zamerke skeptika, čistunaca, branitelja dogme zvaničnih religija koji u svemu vide jeres i sektu, a ne vide suštinu stvari. Ako spominje druge religije, to je u komparativnom smislu, traže ono što im je slično, što je univerzalno. Uostalom ima neku svoju religiju čije će otkrovenje spoznati sve više kako se put bude bližio kraju. Put će imati svoj smisao, svoje razrešenje, jer je počeo i završava kao put srca, koji je jedini pravi put, jedina prava religija. Autorka jednostavno beleži ono što vidi na jednom posebnom putovanju koje zove hodočašće, ali još više proživljava i promišlja sve ono što se oko nje dešava i u njenoj duši, sve to radi iskreno, potpuno se otkrivajući pred čitaocem, čime zadobiva njegovo puno poverenje. Pisana jednostavnim pitkim jezikom, mestimično izrazito humoristično, ona prilazi, a ne podilazi svom čitaocu. Često ga zasmejava, prenaglašavajući situacije koje se tek na kraju puta čine smešnim, ali su se za vreme puta činile nemogućim i teškim. Šali se i na račun svojih saputnika i sapatnika, Čeha, koji se po rečima autorke vaistinu i nisu mnogo mučili osim sa engleskim jezikom. Najviše se šali na svoj račun, ali je i ponosna, na svoju nepraktičnost, crveni kofe sa tučkićima i nepripremljenost za fizičke podvige kojim je pripremio vođa puta. Međutim, prihvata ono što je oduvek znala, da su sve teškoće koje doživljava i proživljava tu s određenom svrhom i po nekom planu, kao i da ono što nam osvetljava put nije čelovka, lampica koja stavlja na čelo i koju za sve spremni Česi imaju u svojim rančevima pored štrika za veš, već nam put osvetljava svetlost božanske iskre koju zovemo duša. Svi smo mi na putovanju. Putovanje je metafora za naše postojanje. Putovanje je metafora i za knjigu, jer je knjiga poziv na putovanje i putovanje. Život bez mobilnog telefona. U toku noći isključio mi se mobilni telefon. Baterija se ispraznila. Nisam mnogo čeznula za njim jer sam ga koristila samo za slanje poruka sinu, koji je uz moje roditelje najviše brinuo za mene. Pošto sam ga ranije upozorila da neću biti dostupna nekoliko dana zbog nedostatka struje, znao je o čemu se radi i nije bio ophrvan bespotrebnom brigom za svoju majku. Ne znam šta je moje dete pomislilo kada sam mu napisala da nemamo struje u ašramu. Možda je pomislilo da je to trenutno stanje, da je u pitanju kvar koji se brzo otklanja ili da se struja isključuje s vremena na vreme zbog restrikcije. Sigurna sam da nije mislio na trajno nemanje struje kao pravilo življenja. Ovaj nazovi nedostatak doživljavala sam kao privilegiju. Konačno sam bila isključena i odsečena od celog sveta, presrećna što niko nije mogao da me uznemirava, zove, proverava, ispituje. Uživala sam u svemu što sa sobom nosi stanje nemanja mobilnog telefona u 21. veku. Jedino što nisam mogla znati bilo je tačno vreme. Ne nosim ručni sat godinama. Kada se isključio mobilni, isključilo se i vreme. Šta sad? Svet zbog toga neće stati. Zemaljska kugla se i dalje okreće. A ja mogu samo da se opustim i nikud ne žurim. Take it easy. Nije bilo previše bitno znati koliko je sati u mestu koje nisam uspela tačno locirati, u državi čije ime nisam znala, na prostoru oko koga je na sve 4 strane sveta bila samo zemlja, gde nije prolazio ni bicikl i gde bi samo ponekad prošla volovska zaprega. Sada je trebalo upotrebiti sve svoje znanje o preživljavanju, snalaženju i orijentisanju, bez pomoći. Kako da znam koliko je sati kada nemam sat, kada počinje ručak, kada treba nekud da idemo, kada treba da ustanemo? Hoću li stići na vreme? Hoće li sunce u podne opet biti u zenitu? Odložila sam sva ova pitanja i prepustila se unutrašnjem vodiču. Pitanje vremena postalo mi je nebitno, jer sam ga imala u beskonačnoj količini. Ono je teklo kao uvek, pravolinijski i po ritmu koji je isti eonima. Samo sam ja bila isključena od naviknutog i naučenog računanja vremena. Prestalo je da postoji u onoj dimenziji koju poznajem. Koristila sam svaki trenutak da uživam u sada i ovde.
da se radujem plavom nebu i zalasku sunca što nas greje. Primećivala sam stvari za koje sam zaboravila da postoje, svitanje u svim njegovim bojama, svetlost, razdanjivanja, svežinu i postepeno zagrevanje uz milozvučne prirodne zvukove, maglu i buđenje sveta, osluškivanje ptičijeg žamora i razmahivanja krila sivih čaplji i vrana koje su preletale nebo u potrazi za hranom. Sve te životinje su tu i bit će tu dok je sveta, kao i sunčevi zraci, vetar i rosa. Samo smo ih mi negde zaobišli, isključili iz svojih života, odrodili se i udaljili od njih kao da su najopasniji predatori. Prestali smo da primećujemo njihovu lepotu i prisutnost jer smo se ulogovali u lažni virtuelni svet. Odlučila sam da se ponovo ulogujem u zemlju, baru ispred sebe, svež vazduh ispunjen polenom i mirisom rododendrona, koru mango drveta, kreštanje papagaja, kap rose i hladnu bunarsku vodu. Očito mi je bio preko potreban jedan restart ovoga tipa. Tek kada sam ponovo počela da se osjećam kao ljudsko biće, spoznala sam šta znači biti živo biće kao sastavni deo prirode. Osjećala sam da uživo ispisujem lekciju iz biologije. Život u skladu sa prirodom. U Indiji sam do sada bila 8 puta. Svaki moj odlazak imao je drugačiju misiju. Uvek sam putovala u sopstvenom aranžmanu, bez posredstva turističke agencije. Ono što bih posebno istakla kada su u pitanju moje odlasci u voljenu mi zemlju je unutrašnji glas koji sam redovno osluškivala i koji me je nepogrešivo vodio, ispisujući mi mapu po kojoj sam hodila i nepogrešivo poput kompasa ukazivao na koju stranu sveta treba da putujem. Svoje beleške koje sam vodila te 2016. godine pretočila sam u putopisni roman neobičnog naziva Preživeću. Knjigu sam pisala tačno godinu dana, oslanjajući se na sve ono što sam zapisala i fotografski zabeležila. Pisala sam je jednostavnim i lako razumljivim jezikom, onako kako govorim. Želela sam da je učinim dostupnom širokoj čitalačkoj publici, sa posebnom željom da čitaoca uvedem u svet realne i stvarne Indije, da ga nasmejem, opustim, kao i da ga podstaknem da porazmisli o svom duhovnom putu. Sve što možete pročitati u mojoj knjizi je istina, vrlo iskreno izrečena, čak brutalno i surovo iskreno, ne želeći da ulepšavam ono što tada nije bilo za ulepšavanje. Čitajući knjigu, proputovaćete kroz indijsku prestonicu New Delhi, zatim će vas put odvesti u sveta mesta, poput Rišikeša i Haridvara, pa u jedan od najstarijih gradova na svetu, Varanasi. Osjetit ćete i moje oduševljenje Radžastanom, Puškarom i Džajpurom. Preživećete 3 dana u ašramu bez struje, na čas nećete znati u kom delu Indije se nalazim. Udahnućete Vrindavan, Maturu, koračat ćete bazarima nekada moćnog carstva Viđajanagara, penjećete se u hram boginje Gajatri. Kako sam odlučila da otputujem na hodočašće? Moj prijatelj iz Češke, Pavel, koga sam upoznala u januaru 2016. godine u Indiji, je višegodišnji organizator putovanja u Indiju za manje grupe putnika, najčešće one koji su već na nekom duhovnom putu i koji se pre mogu karakterisati kao duhovni tragaoci, a ne kao turisti. Gradovi i sveta mesta koje mi je nabrojao da planira da poseti, sa manjom grupom svojih sunarodnika mi je delovalo više nego primamljivo. Sva ta mesta, poput Puškara, Vrindavana ili Varanasije, su moje davnašnja želja, ali se u to vreme nisam useđivala da ih posetim sama. Zapravo, jako mi je prijao poziv da sa još nekim posetim u samo jednom odlasku desetine važnih i primamljivih mesta. Zašto se knjiga zove Preživeću? Tokom 4 nedelje hodočašća, na koje sam se sa Pavelom i njegovom grupicom Čeha otisnula, prešla sam 9000 km unutar Indije, putujući vozom, autobusom, kamionom,
rikšom, pa čak i peške. Podnela sam veliki fizički napor, menjajući mesta svaka 2-3 dana. Suočila sam se sa neplaniranim Pavelovim aranžmanima kao vođe puta, koji nas je vrlo često vodio težim putevima i zadavao teške zadatke za koje moje telo i moj ego nisu bili spremni. Za mene, u tada 45. godini života, nije bilo lako prihvatiti činjenicu da spavam na mermernom podu metroa, da se kupam u javnom kupatilu najprometnije železničke stanice u Indiji, da budem više od 40 sati bez hrane u vozu druge klase, isto tako obedovanje na sumnjivim mestima koje su mi delovala kao izvorišta ameba i bakterija zbog neadekvatnih higijenskih mera su takođe neki od razloga zašto je sve trebalo preživeti. Teglenje sopstvenog prtljaga i penjanje po neprohodnim planinskim puteljcima do hramova i svetilišta su takođe fizički vrlo iscrpljujući, dodajući svemu previsoke temperature koje su u to doba godine bile. Premor, glad, žeđ, iscrpljenost, neizvesnost, nezadovoljavajući higijenski uslovi, nedostatak sna i odmora doprineli su da knjigu naslovim sa preživeću, jer su se Česi još dodatno šalili sa mnom pitajući na svaki put: Monika, hoćeš li preživeti ovo? Monika, možeš li preživeti ono? I tako, posle 4 nedelje provedene sa češkom grupom i Pavelom, zaželjela sam se nekih vrlo običnih stvari od kojih bih izdvojila pod broj 1 maternjeg jezika, odnosno srpskog jezika, pod broj 2 čiste posteljine, pod broj 3 belog hleba i pod broj 4 veš mašine. Šta je to što bi me učinilo dodatno srećnom kada je u pitanju moja knjiga? Najviše bi me obradovala činjenica da neko poželi da otputuje u Indiju, što se za ove godine i desilo. Bilo bi mi drago da neko započne istraživanje indijske kulture, a isto tako i da se zapita o sopstvenom putu kojim hodi, o svojoj ovozemaljskoj misiji. Kada biste i vi postali duhovni tragaoci, kao što ste sada slušaoci, osjećala bih da je još više vredelo započeti i raditi sve ovo što godinama u Srbiji radim. Indija za mene nije samo geografska karta ili istorija. Ona nije samo jedan narod, država, obično parče zemlje. Ona je mnogo više od toga. Metafora, poezija, nešto istovremeno nevidljivo i opipljivo. U njoj vibriraju energetska polja kakva se ne mogu pronaći ni u jednoj drugoj zemlji. Indija je duhovni fenomen. Posjeduje duhovnu auru koja je obavija i koju po povratku iz Indije još dugo osetim kao zaštitu. Ako ste tragalac za unutrašnjem, za besmrtnošću, onda možete postati građanin Indije. Budete sigurni da će vas prigrliti kao što je bezbroj puta i mene. Ako osetite žeđ za istinom, stići ćete do Indije. Ako otvorite svoje srce prema Indiji, pokazat će vam svu svoju lepotu. I zato je Indija za mene postala večiti put. A sva ova predavanja su moja želja da ono što sam osetila podelim sa srpskom čitalačkom publikom. Želim vam da pronađete put kojim ćete ići i da uvek dozvolite srcu da vas vodi. Moja knjiga završava jednom divnom prijateljskom rečenicom kojom mi se na kraju našeg zajedničkog putovanja obratio Pavel. Dajući mi jedan neobičan kamen sa Himalaja, Pavel je rekao: Monika, nemoj nikada prestati da živiš svoje snove. Tako i vi, dragi slušaoci, sanjajte, tragajte i živite svoje snove, jer samo tako možete punim plućima uživati u životu. Preživeću. Avanture s hodočašća u Indiji je knjiga koja se ne ispušta iz ruku, koja nadilazi putopisnu priču. Duhovito štivo koje vas upoznaje sa ljudima, kulturom i predelima indijskog podkontinenta. Nakon koje ćete poželiti da vidite Indiju. Namenjena je čitaocima različitih književnih profila, sa kojom ćete odmeravati svoje unutrašnje mogućnosti, koja predstavlja zavodljiv osvrt na ličnu transformaciju,
koja vas poziva na čarobno upoznavanje samoga sebe, koju morate imati.